bismillahi rrahmani rrahim darsu capanɗe tataɓa on e nder deftere hisnul muslim yo Allah hawri ndin e sawaba hiɗen e nder du'aji watti ɗin ka sujudu hani en jangi darsuji ɗiɗi ɓaawo ɗo e nder du'aji watti ɗin ka sujudu darsu tammo sakkitoro on ni yo Allah hawrno e sawaba e hino o darsu mo wonɗen jangude ɗo e firo e hino allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لتندنا ننجون بيكدي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك firen non joni ɗiɗo du'aji ko waɓɓi wowlugol wo ko subhana rabbiyal a'la on ko ɓeyditi kon ɗo fof ko yiɗa ɗum wowlugol mo waɗi mo mari baraji buy mo waɗali julde makko nen bonata sabu o waɗali ɗum ko ɗum yo on ɓawnde on tigi wawi c'est pas obligatoire na kadi farilla wona kadi ko waɗɗi fo ɗi hikkundire ni na farilla fo wi'a subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li subbun quddus rabbuna ka tawarru ko min ko mi reeni kon ko o taw tun ko yiɗa fuɗɗorede ko subhana rabbiyal a'la ko ɗum ɗon ɓa ko waɗɗi kono noon ma wi'en ko waɗɗi ko fuɗɗorgol ɗum ɗon amma ɗi heddiɗi ɓaawo ga fof kala ko suɓiɗa wattuɗa e hoore subhana rabbiyal a'la on ella ala donc kala ko wattuɗa e hoore subhana rabbiyal a'la ella ala sa wi subhana rabbiyal a'la a watti ɗon allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwara wa shaqqa sam'a wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin haray ella ala ɓaawo nde wiɗa subhana rabbiyal a'la laabi tati wattuɗa ɗum ɗo hoore ɗon ella ala si tawi kadi subhana dil jabarut wattuɗa ella ala bi ma'ana si tawi subhana rabbiyal a'la on heɗike nde laabi tati kala ko suɓiɗa e nder ɗi du'aji nder ɗo ɓeyduɗa e hoore ɗum ella ala si tawi joni misal a juuli subaka ka subaka a wi subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li subuhun quddusun rabbul malakati war ruh ka fana a wi subhana rabbiyal a'la laabi tati a watti ɗon subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azmat illa ala si tawi a wayi subhana rabbil ala ka alansara a watti ɗon allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu illa ala si wa kadhalika si a waɗi ɗum ɗo ko won tun gasata julde o julde gasata e ɓaawa mum wonde neɗɗo on no andi mo wawi ko subhana rabbiyal a'la on ɗum ɗon fo ko wowlugol ngol nde wotere wowlugol ngol nde wotere ko waɗɗi ɗum ko ɓeydi kon ɗon kadi ko yiɗa ɗum donc haray si tawi on tigi waɗi ɗum ɗon tati kala ko o ɓeydi e hoore mum e ɗi heddiɗo suɓi o ɓeydi ɗon ella ala si tawi on tigi waɗi ɗi fopp kadi wiyata kadi o waɗa ella mono faala waɗa ɗi fof surtout so tawi kanko to woni julde surtout si ko naafiloji jemma ɗi mono faala waɗa ɗiɗo fopp
ella wo ala e waɗugol ɗi fof ko on tuyi on tigi faamu wonde wona ko waɗɗi naya tindin ɗo neɗɗo mo tawtara niveau makko towa wi'ama wonde ko fof waɗa ɗiɗo fof o tampina hoore makko ɗo hano woodi goɗɗi go ga ɓurɗi himmude ɗum ɗon yalla hawde sawaba donc haray e hino firo ɗiɗo de kadi allahumma ya an allah eghfir li hafranan bimana montanan surranan surran montanalan kadi zambi junubaji an ɗin kullahu kala majji diqqahu ko sewi e majji bimana ko fanɗi e junubaji ɗin wa jillahu e ko mawni e majji bimana ko ɗuuɗi e majji kon fof hafrana wa awwalahu ko adi e junubaji an ɗin wa akhirahu e ko sakkiti e junubaji an ɗin wa alaniyatahu e ko feeñi e junubaji an ɗin wa sirrahu e ko suuɗi e majji ɗi fopp majji accana oɗo diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ko détaillugol ko kullahu on si wona ɗum siyama allahumma ighfir li dhanbi kullahu ko ɗum heddiyande kadi hare fof naati kono ko détaillugol fi yo yewta si yo sujuudu on juutu ɓa neɗɗo on fodde himo ka sujuudu haray himo ɓadi allah subhanahu wa ta'ala ko jiyaɗo ɓuri ɓattagol joomi makko ko sanga o sujji no yiɗa yo o ɓeydu ɗuɗɗingol toragol allah subhanahu wa ta'ala ɗon allahumma ighfir li dhanbi kullah hara noon kadi ko yatorogo na ya janngu du'a on toujours mi andintinay on ɗum ko yatoro allah na ya janngu du'a on goy ko ɗum waɗi a firay ha wawa tawa deyɗa wowlak ma'ana mum on naka hoore si a wawata firon o a wawata wadde ma'ana on ka hoorema hi allahumma ighfir li dhanbi kullahu allah hafranan junubaji anni ɗi fof majji de sahara ɗa andata junuboji goɗi waɗɗa wona ɗiya ko fewno waɗanɗa ɗuma ɗa fewndo haray ɗe andita goɗɗe majji diwnaka julde ɗon e allah hafranan hay ɗiɗa kadi ɗiɗa fof allah maghfir li dhanbi kullah allah hafranan junubaji anni ɗi fof majji diqqahu hay ko sewi ay diqqahu diqqahu wa jillahu ko fandi e ko janɗi ko duuɗi e ko fandi fof wa awwalahu wa akhirahu komi gollila fewne munno payku komi juulatano oyen tuma to ko ɗuma fof komi yahayno soirée ka tigi accanan fof ko wa alaniyatahu wa sirra ko feeñi e mum e ko suuɗi ko woni ka ɓernde komi miiji e komi foppu accanan fof haɗa ɗam miijo ɗum ka ɓernde ma aɗa ɗam ma'ana hiɗa waɗi ma'ana ɗum ɗon ka haqqille ma hunduko kon wowla haqqille ɗen kadi wowlira hunduko e haqqille faamike on hadisi ɗon ko fillima ko Abu Hurayra amma allahumma yan allah innina min a'udhu miɗa mawlora biridaka sabu welayima on ya dandan min sahatika immorde e tikkere ma nden allah sabu welayima on dandan sabu ɗum ɗon tikkere ma nden sabu welaye ko liddu tikkere wabi mu'afatika sabu yaafagol mangol miɗa mawlor sabu yaafagol mangol dandala min uqubatika lette ma ɗen hara a nangitirallan junubaji andi ɓa ko a yafatoɗo allah accanan wa a'udhu miɗa mawlora bika ma allah min ka immodde e lette ma ɗen ma tikkere ma ɗen allah mi mawlorima dandan lette ma ɗen dandan tikkere ma ɗen an allah la uksi mi taaganaka kontugol moftugol sana am mantore alayka e dow ma bi ma'ana mi taaganaka mi ala feere mi ala doole waawugol mantugol ma yotto e mantore haka haaɗi ɗon hella ma fi on ɗum mi anda inɗe mi anda sifaji ma ɗin ka haaɗi ɗon sakko mi manta ha ɗon mi anda la uhsi mi taaganaka sana am mantugol alayka e dow ma anta an kama afnayta ala nafsika wono mantirɗa hoore ma noon bi ma'ana mi wawata mantugol ma wono mantirɗa hoore ma noon mi anda sifaji ma ɗin ka haaɗi sakko mi naɓa ha ɗon mi haaɗa wa a'udhu bika miɗa mawlorama min ka immorde e ma bi ma'ana immorde e a dandan bi ma'ana lette ma ɗen ma ya dandan tikkire ma nden la uhsi bi maana la usi ay la utiquhu wala ablughuhu mi yottotako mi taaganaka sana'an alayka mantore e dow ma hewtugol ka haaɗi on e mantore dow ma anta an kama afnayta wono mantirɗa ala nafsika e hoore wonki makin oɗo hadis ko fillima ko nene Aisha radiyallahu anha yo lewi Allah woni makko donc e hino ɗo allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama afnayta ala nafsika yalla hawni sawaba donc haray wiwɗen yo neɗɗo on ko ɓuri e labeede du'aaji ɗin kadu ka sujuudu ko waɗugol ɗiɗi laaɗo waɗi ko ɗum ɓuri labeede moƴƴinalngol hoore mum du'aaji goo ko waɗa amma min miɗo wi'a siko naafiilo no sella ka torora Allah du'aaji goo wona allahumma tor almuhimmu ko mi faala wolde ko ndaarugol ande ma nden ko yaadi kon e mum si tawi ko kellal toroɗa Allah masfini ka du'a ka sujudu si tawi ko jawde Allah marzuguni ka ɗon ella ala si tawi ko naafilo amma ka farilla haray on tigi suɓo ɗiɗi nelaaɗo doori ɗo doora ko ɗum min mi faaminani donc si tawi hawnude sawaba ko immorde Allah siko faldira haray miɗa foddi e ɗum sabu gandal ɗuɗa walla